Dragi učesnici okruglog stola Jezik medija danas, nastavljamo sa trećim i poslednjim blokom izlagača u kome ćemo čuti 4 referata. Pozivam Valentinu Ilić da nam izloži svoj referat Indeklibilnost verzalnih skraćenica između javnog diskursa, norme i sistemnosti. Valentina, izvolite. Samo uključi mikrofon. Izvinjavam se, jel me čujete i vidite prezentaciju? Čujemo i vidimo. Hvala. Na početku bih da zahvalim na ovom pozivu za učešće na ovom okruglom stolu Jezik medija danas i pokušat ću da dam jedan mali prilog ovoj lepoj diskusiji. Dakle, moja tema jeste indeklinabilnost verzalnih skraćenica između javnog diskursa, norme i sistemnosti. Za jedan od najrelevantnijih normativnih priručnika dugi niz godina, pa možemo reći i decenija, važi pravopis srpskog jezika Matice srpske. Za njim posežu kako lingvisti, tako i šira populacija, kada god žele da provere normativnost jezičkih oblika, pogotovo onih koji lako izazivaju nedoumice. 7. poglavlje pravopisa, u kome su obrađene skraćenice, sadrži više takvih pojedinosti. Za ovu priliku pažnju ćemo posvetiti domaćim verzalnim skraćenicama, takozvanim akronimima. Oni su u pravopisu Matice srpske definisane na sledeći način. Dakle, sastavljene su od početnih slova višečlanog naziva i pišu se velikim slovima bez skraćeničkih tačaka i međuslovnih belina. I ono sada što je nama važno, u stvari, one po pravilu funkcionišu kao posebna kategorija reči koja ima vrlo složen način uklapanja u morfološki sistem svakog jezika, pa naravno i srpskog. Budući da su verzalne skraćenice i strane i domaće veoma raznovrsne, autori pravopisa predučavaju, kažu oni, samo neka okvirna pravila i pregled obrazaca na primerima koji imaju duži vek i širu upotrebu. U tim okvirnim pravilima pak ni lingvistički obrazovani korisnik, a kamoli korisnik nelingvističkog obrazovanja, ne može lako doći do odgovora na pitanje koje se sve skraćenice tretiraju kao promenljive i po kom kriterijumu. Naime, u odeljku naslovljenom Načini uklapanja verzalnih skraćenica u dati kontekst, pri pisanju ili i pri govorenju, čitanju, možemo pročitati sledeće. Dakle, pri pisanju uz domaće promenljive skraćenice pišu se padežni nastavci ispisani malim slovima i s crticom, tipa iz Bigza, iz NATO-a, u Nobu i tako dalje. U toj tački čitalac saznaje samo na koji način beleži padežne nastavke s crticom i malim slovima. Dakle, ističe se samo da se uz promenljive skraćenice pišu padežni nastavci, što je i očekivano, a od korisnika pravopisa se očekuje da zna koje skraćenice spadaju u promenljive. Ipak, iako se ne može očekivati da su u ovakvom priručniku popisane sve moguće, pa ni opšte poznate i skraćenice sa širom upotrebom, jer svakodnevno nastaju nove skraćenice, nema ni eksplicitno datog uopštenog pravila kriterijuma promenljivosti koje nam može pomoći pri susretu sa svakom novom skraćenicom. Ni do kakvog pravila ni implicitno ne dolazimo na osnovu 16 datih primjera u ovoj tački i ja sam sve te primjere iz tačke izvukla ovde na slajdu. Ako zanemarimo strane skraćenice, dakle to su ove iz Bigza, iz NATO-a, u Nobu, sa MMF-om i tako dalje. Ako zanemarimo strane skraćenice i pogledamo samo domaće sa prethodnog spiska, vidjet ćemo da se među njima javljaju one koje se završavaju konsonantom tipa Bigza,
one koje se završavaju vokalom, SPO, SPO. Dakle, isključuje se kriterijum završne foneme skraćenice. Takođe, među njima se javljaju i one čija centralna reč sintagme koju skraćuju pripada imenicama muškog roda, MMF, dakle Međunarodni monetarni fond. One čija centralna reč sintagme koju skraćuju pripada imenicama ženskog roda, NOB, Narodno-oslobodilačka borba, dakle UNOB-u. One se, dakle, kao skraćenice ponašaju kao jedinstvene reči i dobijaju deklinacioni nastavak za muški rod, a ne za ženski, kakav bi imale da se čitaju kao pune reči. Pomoć pri uspostavljanju sistemskog pristupa u pravopisnom tretmanu nepružena mi sledeća tačka, u kojoj se izdvajaju nepromenljive verzalne skraćenice. Kada su nepromenljive pišu u pravopisu, isključeno je pisanje morfoloških nastavaka. I u ovom slučaju imamo neku vrstu reidentifikacije ili tautologije. Nepromenljiva skraćenica nema padežnih nastavaka. U nastavku se navodi 8 primera. ISRJ, URCG, NAVMA, od EU, UN, SANU, CANU, LMS, dakle kao nepromenljive. Među njima se uočavaju skraćenice koje se završavaju konsonantom UN iz UN, skraćenice koje se završavaju takođe vokalom EU od EU. Pored toga, zapaža se da se njima skraćuju imeničke sintagme čiji je centar imenica ženskog roda, SANU iz SANU, ili imeničke sintagme čiji je centar imenica muškog roda, LMS u LMS. Na osnovu navedenog uviđamo da dati primeri ne ukazuju ni na morfofonološki, ni na semantički kriterijum koji bi bili u osnovi deklinabilnosti akronima. Budući da se oni u jednom pravopisu ne mogu navesti u totalitetu, ovakvi sistemski kriterijumi su nam neophodni. Oni su potrebni čak i zbog onih skraćenica koje se pominju u pravopisu, a koje se u jezičkoj upotrebi ne ponašaju u skladu sa normom, budući da njihova normativnost ne počiva na sistematizovanim pravilima. Za ovu priliku predstavit ćemo status skraćenice za Srpsku književnu zadrugu SKZ u pravopisu Matice Srpske, kratko, a potom predstaviti i njenu upotrebu u javnom diskursu na internetu. Iako se ona ne navodi eksplicitno u grupi nepromenljivih skraćenica, da je nepromenljiva, saznajemo posredno prilikom opisa izgovora verzalnih skraćenica koje se čitaju neskraćeno kao pune reči, a naveden je i primer iz SKZ, odnosno iz Srpske književne zadruge, kako se čita. Preskripciju o raščitavanju navedene skraćenice jezik svakodnevne komunikacije demantuje. Rečenica poput otišao je u SKZ deluje nam sasvim prirodno kao i govorio je o SRJ. Ipak, na istoj strani pravopisa, samo nekoliko redova ispod, možemo videti da se ista skraćenica navodi kao primer onih koje se čitaju izgovorom slovo po slovo, takozvanim spelovanjem. SKZ. Dakle, ostaje nejasno da li se ova skraćenica u izgovoru raščitava ili speluje ili i jedno i drugo. Kada je reč o njenoj uklopljenosti u morfološki sistem na osnovu gore navedenog primera, zaključuje se da je reč o nepromenljivoj skraćenici. Kako se ona upotrebljava u javnom diskursu? Pored brojnih primera u kojima nalazimo skraćenicu SKZ kao nepromenljivu u jeziku medija, portala, zvaničnih internet stranica itd., možemo videti kako se ova skraćenica upotrebljava kao deklinabilna. Na primjer, ja sam sada ovde izvukla neke zapravo inserte sa sajtova u kojima se upotrebljava ova skraćenica SKZ kao promenljiva, sajt Vlade Republike Srbije, na primjer knjige SKZ i tako, sajt Narodne biblioteke Bor
i tako Kola SKZ ili sajt Radio televizije Vojvodine u izdanju SKZ ili sajt Opismeni se u jednom dopisu SKZ-u, Andrić piše i tako dalje. U zagradi su navedeni datumi kada su ovi tekstovi objavljeni i oni su poređani hronološki. Potom, sajt Zemunske gimnazije na tribini SKZ ili sajt Pismenica RS pre par godina u SKZ-u i tako, ili sajt Radio televizije Srbije, urednik SKZ rekao je to i to i tako. Ili sajt srpskog legata po ugovoru sa SKZ-om, ili sajt Politike i tako, utorak se i tako dalje, obeležava 125 godina SKZ, ili Slova Ljubve i tako na kafi u SKZ-u, sajt Saveza Srba iz regiona u SKZ-u, potom sajt Filološke gimnazije u Beogradu na literarnom konkursu SKZ-a, tako, ovo su nešto noviji tekstovi, sajt Instituta za srpski jezik STANU, dakle renomiranih izdanja SKZ-a, sajt Politike, isto se dogodilo i sa SKZ-om i tako, sajt Radija televizije Srbije, da ne čitam sada svaki primjer, sajt Radija Glas, sajt Sputnik portala, povodom 130. godišnjice SKZ-a i tako dalje. Ovih primjera ima svakako još, ja sam za ovu priliku navela i izvukla samo one koji su bili najreprezentativniji, dakle sa onih sajtova koji su bili reprezentativni. I nešto sada umesto zaključka. U navedenim primjerima, predstavljenim hronološki od 2005. do 2022. godine, vidi se kako na sajtovima renomiranih institucija, ustanova, medijskih kuća, kao i na portalima posvećenim upravo razvijenju jezičke kulture, na kojima bismo prvenstveno očekivali doslednu usklađenost sa pravopisnim rješenjima, postoji evidentno odstupanje od njih. Cilj ovog istraživanja nije da pokaže kako mediji i javni diskurs ne poštuju pravopisnu normu, već da potvrdi nestabilnost pravopisnih pravila na ovom polju i oslušne uzus u kome se ova nestabilnost jasno reflektuje. Na primjeru indeklinabilnosti skraćenice SKZ u javnom diskursu pokazujemo kako se pravopisna norma u vezi sa akronimima mora hitno osavremeniti, ali ne samo površnim uređivanjem postojećeg teksta i navođenjem novih i aktualnih primjera, već uvođenjem sistemskog pravila o indeklinabilnosti akronima. U tom procesu se kao neizostavni kriterijumi vide i jezičko osjećanje i uzus u javnom diskursu, pogotovo u onom čiji su kreatori neretko i lingvistički obrazovani pojedinci, a nekad i jezički stručnjaci. Hvala vam na pažnji. Valentina, hvala na ovom izlaganju, gde je skrenuta pažnja na jedan slučaj gde pravopisni uzus dolazi u koliziju sa jezičkom praksom, a ja bih najavio sledećeg našeg izlagača, to je Jovana Ivaniš. Tema je intonacione karakteristike govora voditelja u televizijskim emisijama. Jovana, izvoli. Dobar dan. Vidite svi, je li tako? Vidimo. Odlično. Ja ću ti Jezik medija predstavlja idealan prikaz trenutne jezičke situacije, aktualnih jezičkih promjena i stabilnosti ortoepske norme. Faktori koji utiču na urušavanje ortoepske norme, a koji se lako učitavaju u govornoj realizaciji standardnog jezika, jesu nepripremljenost govornika, pogrešno upotrebljen princip jezičke ekonomije koji utiče na to da sa što manje reči, ali i što brže želimo da iskažemo što više, zatim
unošenje substandardnih elemenata u govor, mešanje funkcionalnih stilova, nedovoljna briga o jezičkoj kulturi i mnogi drugi. Prozodijske karakteristike kako intonacione, tako i akcenatske najbolje se mogu sagledati analizom razgovornog diskursa, a s obzirom na to da nam nisu baš uvek dostupni korpus i materijali iz razgovornog stila, medijski diskurs je možda nešto najbliže što možemo da dobijemo, a što može da nam prikaže trenutnu jezičku situaciju. U analizu su uključeni tonski zapisi iz televizijskih emisija sa sedištem u Beogradu, a Beograd je u literaturi okarakterisan kao glavni, odnosno prestižni centar modernog srpskog jezika koji se nalazi u zoni do koje dopiru i u kojoj se ukrštaju zračenja različitih dijalekatskih tipova. Takođe, Jelica Jokanović-Mihajlov navodi da je za beogradski govor tipičan ravan ton ili ton kolebljive intonacije sa postakcenatskim tonom koji je viši od akcenatskog i često akcentovani slog i slog koji sledi posle njega nisu povezani uzlaznom melodijskom linijom, već postoji, da kažemo, određeni skok nižeg tonskog nivoa ka više. Zatim, najistaknutiji problemi sa kojima se možemo susreti prilikom akcenatske analize, pre nego što pređemo na intonaciju, su naravno pojava silaznog akcenta van prvog sloga ili pojava silaznog akcenta na prvom slogu tamo gde ne bi trebalo da bude, pojava reči sa dva akcenta, akcenatski dubleti i nedoslednost upotrebe akcenatske norme. S druge strane, kada je u pitanju drugi segment prozodijske organizacije govora, intonacija, ona je skup ritmičko-melodijskih i tonskih karakteristika govora koji podrazumeva tonska kretanja i isticanja glasova, slogova, reči i rečenica. U odnosu na kretanje visine tona, intonacija može biti uzlazna, silazna, ravna, uzlazno-silazna i silazno-uzlazna intonacija. Tipična intonacija obaveštene rečenice u srpskom jeziku je silazna intonacija i ona podrazumeva postepeno uzlazno kretanje visine tona koje negde na sredini rečenice počinje da pada i pada do kraja rečenice. Intonacija uzvične rečenice se realizuje na isti način, samo jačim intenzitetom, dok se intonacija upitne rečenice realizuje na dva načina, podizanje visine tona pri izgovoru upitne reči, odnosno reči na koje je težište upitnosti, ili na rečici li, a tada je intonacija silazna, a kada upitne reči u rečenici nema, intonacija takve rečenice je uzlazna. To naravno sve važi u onim idealnim slučajevima kada imamo tačno određenu segmentaciju rečenice i kada možemo da odredimo gde rečenica počinje, a gde se završava. Međutim, u medijskom diskursu danas, bez obzira na to, na tip emisije, često možemo imati nizove rečenica kojima ne znamo početak, a ni kraj, ne znamo koliko ima rečenica u jednoj komunikativnoj rečenici, ne znamo da li su one, da li je kraj jedne rečenice na tačno određenom mestu i slično. Naravno, analizu intonacije obično prate tri parametra, raspon, visina i pravac tona, i analizom intonacije i drugih prozodijskih obeležja mogu se diferencirati različite osjećanja govornika kao što su ljutnja, zbunjenost, ushićenost i tako dalje. Prozodijski sistem je takav da sve dok njegove jedinice imaju, da kažemo, pravu konfiguraciju i standardan fonetski lik, one ostaju u senci i govornik ju uglavnom nije svestan. Sve emisije, odnosno televizijske emisije, možemo podeliti u dve grupe. Prva grupa bi bile televizijske emisije informativnog karaktera, gde voditelji, odnosno spikeri, čitaju tekst i to je tekst koji je intonaciono mnogo bolje organizovan od, recimo, drugog tipa, a drugi tip bi bile emisije dijaloškog tipa, gde, iako je na neki način ta emisija planirana, ipak imamo mnogobrojna odstupanja, nepripremljene voditelje, bez obzira na to što znaju šta žele da pitaju. Često se dešava da, recimo, više puta ponove istu rečenicu, da dođe do različitih nepravilnih segmentacija. Kako bismo predstavili određenu intonaciju i ukratko je predstavili, imamo komponente intonacije. Komponente intonacije su tonska komponenta, intenzitetska komponenta, temporalna komponenta i tembralna komponenta koja se odnosi na karakteristike, odnosno boje glasova.
Tonsku komponentu intonacije prvo ćemo pogledati na primjeru iz jedne informativne emisije, odnosno iz dnevnika, gde imamo tačnu segmentaciju, odnosno ona bi glasila ovako: u nastavku o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji obolelo je još skoro 15.500 ljudi, od testiranih 30.000. Preminule su 54 osobe. Situacija je trenutno vanredna, a preti da postane još ozbiljnija. Posebno zabrinjava to što virus ubrzava, a proces imunizacije usporava. Dakle, na prelazima, odnosno kod proširenih komunikativnih rečenica, imamo na sredini rečenice podizanje tona, tamo gde je zarez, a na kraju rečenice imamo pad tona. Dok ukoliko bismo to uporedili sa jednim isečkom iz emisije dijaloškog karaktera, videli bismo da imamo segmente kao što su: jel možete da radite svoj posao, i tu intonacija padne kao da smo samo postavili pitanje, a onda kaže: a možete, čini se, da ne štedite da govorite javno sve što osjećate. Ovde su istaknute i možete i čini se, pretpostavljamo zato što je voditeljka želela da na neki način istakne i to možete i čini se. Zatim imamo postavljanje pitanja: jel možete da radite svoj posao, jel kalkulišete da dođete ovde, i ponovo jel kalkulišete šta mogu da budu posledice. Dakle, više puta je postavila istu rečenicu, samo na različit način. Tonska komponenta se odnosi na frekvenciju, naravno, osnovnog tona i na njegove raznolike varijacije, kao što su, naravno, već smo videli, ulazna i silazna kretanja, frekvencija osnovnog tona, zatim melodijska organizacija na nivou reči i na nivou većih celina. I savremeni srpski jezik, a samim tim naravno i beogradski govor, nema naročito bogatu intonaciju u pogledu tona, zato što ima 4 akcenta i ta tonska komponenta ima najveće izražajne mogućnosti i koristi se pri vršenju većine funkcije intonacije. I zato se pojam intonacije nekada sužava samo na melodijsku komponentu govora. Iz ugla tonske komponente, ukoliko bismo uzeli kao primjer jednu obaveštenu rečenicu, njen tonalitet bi naravno postepeno opadao, međutim, kada slušamo ove isečke iz medija, mi možemo videti da je rečenica često u neskladu sa onim što bi trebalo da bude ortografska norma, zato što govornici, odnosno voditelji, kako bi stavili do znanja sagovorniku da nisu završili iskaz, obično koriste nepravilan način segmentiranja. Odnosno, podizanje i spuštanje tona može biti praćeno pauzom, izostankom iste, spuštanje tona često prati duža pauza, često se dešava da govornici u želji da ispričaju što više prave veoma male pauze između segmenata, često bivaju nerazumljivi i tako dalje. Ovde imamo greške u segmentaciji kod sagovornika, gde zapravo vidimo da čak i nepripremljeni govornici, odnosno oni govornici koji nisu voditelji, kad ih uporedimo sa voditeljima, imaju gotovo iste greške u segmentaciji. Greške u segmentaciji koje se uglavnom pojavljuju su recimo podela sintagme na 2 dela, podela subjekta i predikata, podela fonetske reči. Često se dešava da pauza bude postavljena odnosno ispred enklitike i da tako podeli fonetsku reč na 2 dela, tako da se često događa da zapravo sam iskaz bude nerazumljiv. Takođe, kod intenzitetske komponente, koja se zasniva na promeni jačine glasa i logičkog akcenta, imamo neki način samim tim što je logički akcenat na određenoj reči, možemo zapravo vidjeti kako se intonacija modifikuje, dopunjava, pojačava ili ublažava. Intenzitetska komponenta može dovesti do menjanja nijanse značenja, ali i osnovnog smisla saopštenja, a koristimo je naravno i za formiranje melodije, jačine ili trajanja, i logički akcent je naravno jedno od sredstava kojim se često ističe informativni fokus rečenice. Fokus rečenice uglavnom se bar primjerima iz ovog korpusa nalazi na kraju rečenice, na početku ređe,
uglavnom je o ivičnim pauzama ili je istaknut inverzijom. Naravno, isticanje se, pored prozodijskih sredstava i intonacije logičkog akcenta, može postići i rasporedom reči u rečenici i govornici koji govore veoma brzo ne uspevaju u pauzama da istaknu ono što je u njihovom iskazu važno i naglašavanjem dolaze do tog utiska. Temporalna komponenta intonacije nam govori o pauzama. Sve ove pauze postoje u govorima svih informatora, odnosno spikera. Govorni tempo često zavisi od raspoloživog vremena koje nam je dato da saopštimo određenu informaciju. Možemo zaključiti da bi na neki način temporalna komponenta bila odlikovana postojanjem tih pauza u govoru i da sama segmentacija iskaza utiče i na tip rečenične melodije. Sintagmatske pauze su uglavnom one pauze od kojih zavisi smisao rečenice i osnovni zadatak je da istaknu odnose među rečenicama i da istaknu, odnosno sintaksičke odnose. Psihološke ili ekspresivne pauze imaju neke dodatne informacije, da sagovorniku skrene pažnje na određenu poruku i slično. Hezitacione pauze se uglavnom dešavaju kada govornik govori u slobodnom govoru, ali naravno to postoji i u ovim emisijama, kada iz nekog razloga govornik okleva, kao što je recimo bilo ono postavljeno pitanje malo pre, gde je voditelj upotrebio 4 različite načina da iskaže istu rečenicu, odnosno isto pitanje. Pauze mogu biti i stilističke, kada se ističe samo jedan deo iskaza i kada se ne menja logički sadržaj. I dramska pauza služi za isticanje i zapravo označava da sleži jedan važni deo teksta i uglavnom je koriste glumci. Pored hezitacionih pauza, ono što nisam rekla jeste da se često koristi neuobičajena vokalizacija i mnogo poštapalica, iako to možda ne bismo očekivali u jeziku medija. Mnogi voditelji koriste razne tipove ispunjivača, kao što su recimo znači, mislim, dakle, ovaj, pa i tako dalje. I zapravo ovo je, da kažemo, uopšteno jedan presek stanja trenutno u medijima, s obzirom da je izlaganje bilo, da kažem, više informativnog karaktera, nisam navodila merenja, fonetska merenja osnovnog tona, već sam se bazirala samo na ono što može da se koristi, odnosno što može da se čuje na sluhom. I ono što možemo zaključiti jeste da bismo jezik medija zapravo koristili i da bi trebalo da ga koristimo onda kada želimo da vidimo neke osnovne promene u jeziku i zapravo jezik medija predstavlja idealan korpus za sva lingvistička istraživanja prozodijske organizacije govora. Hvala. Hvala Jovani na njenoj temi. Ja bih možda predložio da se napravi neko uporedno istraživanje kako izgleda jezik radijskih voditelja, da li tu ima neke razlike u odnosu na ovo što smo sad čuli. A sada bih najavio Gorana Milašina sa temom o savremenom reklamnom diskursu iz derivatološkog aspekta. Goran je rekao da je imao neke probleme sa optičkim internetom. Vidjet ćemo da li će zvuk biti takav da ćemo ga bez problema čuti. Ako ne, tako kako je, pa valjda ćemo uspeti da se razaberemo u svemu tome. Gorane, izvolite. Ja zaista imam danas problema sa internetom, ali nadam se da ćemo se čuti. Ako ne, vi mene slobodno prekinite ako ne budete mogli pratiti. Za sad je u redu. Za sad je u redu, dobro. I prezentacija je u redu. Dobro. Izlaganje predstavlja kratak pregled istraživanja reklamnog diskursa, čiji su rezultati objavljeni u 2 moja rada iz 2020. i 2021. godine, tim da sam za ovu priliku unio i neke nove primjere, čime sam, nadam se, bar malo obogatio svoje ranije iznesena zapažanja. Reklame su neizostavan element savremene masovne kulture i društva uopšte. Čovjek se danas s njima sreće posvuda,
kako bi osvojile recepcijski prostor i ostvarile svoju osnovnu ubjeđivačku funkciju, manipulišući čovjekovom sviješću i potrebama, one podrazumijevaju udruživanje i prožimanje različitih aspekata, te nije neobično što su predmet proučavanja niza disciplina. Brojne studije pokazale su kako je jezik reklama veoma specifičan, prevashodno zbog toga što se ne svodi isključivo na verbalni, to je prirodno-jezički kod. Kad je riječ o tom prirodno-jezičkom kodu, odnosno verbalnoj komponenti, uočeno je da su u ovoj veoma zastupljenoj tekstnoj vrsti vrlo često da se koriste stilske figure, frazeologizmi, a norma se krši na svim jezičkim nivoima, čime se ostvaruje oneobičenost, ekspresivnost i pamtljivost, odnosno persuazija kao njihova glavna funkcija. Da bi reklama bila svrsishodna, ističe Nikolaj Nikolajević Kohtev, mora biti originalna, a šabloni i ustaljeni izrazi nisu poželjni jer poništavaju informaciju i ne zadržavaju pažnju. S tim u vezi, autori reklama služe se najrazličitijim resursima jezika, uključujući naravno i tvorbeni. Ovom prilikom govorit ću upravo o tvorbenim resursima u reklamama, to jest o tvorbi riječi kao sredstvu za postizanje izražajnosti reklamnog diskursa u srpskom jeziku. U fokusu su reklamni slogani, nazivi proizvoda, objekata, kompanija, manifestacija, ali i reklamne objave na društvenim mrežama. Korpus na kome je sprovedeno istraživanje prikupljan je 2019. i 2020. godine, sastoji se od 270 reklamnih poruka ekscerpiranih iz različitih medija. Osnovni cilj bio je da se izdvoje i obrazlože glavne tendencije i procesi u tvorbi riječi koje se u reklamama koriste kako bi se pojačala njihova ekspresivnost i privukla pažnja potrošača. Iz reklamnih poruka što čine korpus na kome je sprovedeno istraživanje, izdvojeno je 190 tvorenica. S obzirom na njihov status u leksičkom sistemu, najbrojniji su okazionalizmi, 63,68%, s tim da najveći dio njih, kao što je i očekivano, čine slivenice, a manji dio tvorenice nastale uobičajenim načinima tvorbe riječi u srpskom jeziku, u prvom redu izvođenjem i slaganjem. U korpusu je zabilježeno 86 slivenica nastalih sljedećim kombinacijama. U 39,53% slučajeva prvi dio jedne i drugi dio druge riječi slivaju se u novu cjelinu, kao u ovim primjerima Breskosaurus, Vegapčić, Grickalier, Mlekarena i tako dalje. U 15,12% slučajeva cijela prva i drugi dio druge riječi slivaju se u novu cjelinu. Arena Magedon, Bonbonjera, Bazazov, Krofnaelo i tako dalje. U 5,81% slučajeva prvi dio prve riječi i cijela druga riječ slivaju se u novu cjelinu. Savet link, cipi repovanje, cipi reperke. U 3,49% slučajeva dvije cijele riječi slivaju se u jednu i to tako da se svaka može integralno iščitati, ali im se dio fonetskog sastava preklapa. Trikombinujte, srbizumi, pomilki. U 11,63% slučajeva jedna riječ se nalazi unutar druge uz obavezno isticanje. Žitopeka, sendvič s pekom u pekari žitopeka, preuzima sa naglašenim skraćenicom za Evropsku uniju, fantastično, fanta plus fantastično, feniraj, feniraj ili feniranje i raj. U 24,42% slučajeva slivaju se riječi iz srpskog, domaće ili pozajmljenice, koje su već dio opšteg leksičkog fonda s riječima iz nekog drugog jezika, najčešće engleskog, te nastaju takozvane međujezičke slivenice. Kulen kao sendvič s kulenom u pekari žitopeka, čizbonara, maksikanac, jazbina ili džezbina, Burazers i tako dalje. Gypsy Kings kao naziv za grupu ljudi koji se bave molerajem, pa Gips i Gypsy Kings, tako dalje. Dakle, ovo pokazuje da je pod utjecajem jezičke globalizacije, to jest ekspanzije engleskog, kako se opravdano pretpostavlja, slivanje u našem jeziku postalo popularno i produktivno tokom 90-ih godina 20. vijeka. Bugarski uočava da većina slivenica ima šaljivi kalamburski karakter, te da se one kao takve najčešće pojavljuju u jeziku medija, naročito reklama.
to je potvrdilo i moje istraživanje. Da su slivenice u reklamama ne samo prisutne, nego i uobičajene, očekivane, pokazuju i primjeri sa Twittera. Dakle, pa ovo je zločin, ne sam proizvod, nego što ga nisu nazvali grašno, brašno od graška, grašno, dakle, i recipijenti, odnosno govornici srpskog jezika, očekuju slivenice u reklamama. Toblerone, ali za uzrast od 1 do 3 godine, Todlerone, dakle toddler kao mališan od 1 do 3 godine, otvoriti kafeteriju za penzionere i nazvati je Starbucks. Ovo je jedan od novih primjera konzorcijum, kao koza i konzorcijum. Burgera je također, burger raj, savržena kao spoj savršena žena. I neke su posebno zanimljive. Na primjer, tvorenica Kafa Sutra, koja predstavlja naziv jednog ugostiteljskog objekta u Beogradu, nastala je slivanjem riječi kafa i Kama Sutra. Međutim, jezičko osjećanje recipijenta može naknadno tumačiti kao sraslicu nastalu od imenice kafa i priloga sutra. Slično je i s nazivom kolača koji ne sadrži šećer, šećer nema. On jeste slivenica od riječi šećerlema i odričnog oblika glagola imati u prezentu trećem licu jednine, nema, ali ga isto tako jezičko osjećanje recipijenta može tumačiti kao riječ nastalu srastanjem imenice šećer i pomenutog glagolskog oblika. Okazionalizmi zabilježeni u korpusu nisu nastali samo slivanjem, već je preostali dio njih, to je 35 primjera, nastao drugim, uglavnom uobičajenim načinima tvorbe riječi u savremenom srpskom jeziku, prije svega izvođenjem, tačnije sufiksacijom, te kompozicijom i kombinovanom tvorbom. Sufiksacijom je nastao 21 primjer, kao što su eurokremina, knedvi, limunirati se, limuniranje, milkijevci. Kompozicijom su nastali krofnoljubitelj, slatkomeda, slatkozeka i šumoalat. Kombinacijom kompozicije i sufiksacije prasovrt, cegarljubci i zdravoljubci, srastanje kava rakija, naziv jednog ugostiteljskog objekta, supstantivizacijom nakon prethodno izvršenog srastanja depo pivo, afiksoidizacijom agromehanika, bebologija, krofnoteka, slatkoteka i među ove neobične, odnosno okazionalizme koji su nastali neuobičajenim procesima, možemo tu uvrstiti jukstapoziciju pivo podmetač. Među izdvojenim tvorenicama najzastupljeniju grupu posle slivenica čine deminutivi. Naime, u korpusu su zabilježene 33 imenice s deminutivnim značenjem. One se najčešće, ali ne jedino, koriste u reklamama za dječje proizvode, odnosno u njihovim nazivima, što pokazuju sljedeći primjeri. Bananica, cinkićimuno, čokokeksići, čokokolačići, naranđica, limunko, mamice i tatice, kupite mi bemice, bemice moje najdraže cipelice, izlivanje noktića, gotovi duksići čekaju da stignu kod svojih vlasnika i drugo. Upotreba deminutiva u reklamnom diskursu, ako se ima u vidu njihova ekspresivna funkcija, ne iznenađuje. Oni imaju funkciju izražavanja pozitivnih emocija kojima se želi apelovati na recipijenta, što je posebno naglašeno kada se reklamiraju proizvodi namijenjeni djeci. Tu se djeluje i na djecu, ali i na odrasle koji zapravo te proizvode uglavnom i kupuju. Engleski jezik, kako se pokazalo, ima veliki utjecaj na reklamni diskurs srpskog jezika. To potvrđuju i brojni anglicizmi, kao što su cake, pivski lazy bag, top ponuda, veliki honor giveaway i tako dalje, koje nećemo ovom prilikom razmatrati, ali je jasno da se oni uglavnom biraju kako bi se približili savremenom čovjeku, odnosno njihov izbor je sociolingvistički motivisan. Brojni anglicizmi u reklamama već imaju status žargonizama, to jest odomaćili su se u jeziku pretežno mlađih govornika srpskog jezika. Takav je glagol čilirati, koji je poslužio kao motivna riječ za građenje prefiksala iščilirati, buraz uzmi pantu i iščiliraj. I imamo glagol zbinđovati koji je dobijen opet od žargonizma binđovati ili anglicizma novijeg postanja i da možeš da zbinđuješ sve za jedno veče jer TV za ponijeti uopšte ne troši tvoj internet paket i nisam baš sigurna da li je ispravno reći zbinđuješ, ali jesam da je vrlo ispravno to uraditi. Nisu svi žargonizmi zabilježeni u reklamama anglicizmi. U jednoj reklami iskorišćen je glagol izneverovati, odnosno iznevjerovati, sočna da izneveruješ, novijeg postanja kojim se bavio i kolega Vanja,
a u drugoj imenice gas i gasiranje, odnosno glagoli gasirati, gasirati se, izgasirati se, koji se danas koriste u kontekstu brzine, dobrog raspoloženja, energičnog života na nekom višem nivou i slično, kako bi se naglasilo da je sok koji se reklamira gaziran, tako da zapravo dolazi do pretapanja forme i značenja slično kao kod slivenica. Da li ste znali da se fruci izgasirao, novi gasirani napitak, gasiranje na policama. Dakle, to su primjeri uticaja. Ovdje je taj primjer sočna da izneveruješ. Uticaj engleskog jezika i jezičke globalizacije uopšte može se prepoznati u slučajevima svojevrsne kontekstualne substantivizacije, to jest onima gdje se imenica shvata kao pridjev. Takvih primjera je zaista mnogo, vikend akcija, kauč kupovina i slično, što možemo shvatiti kao nastavak osamostaljivanja prefiksoida koji je još prisutniji u srpskom mega rasprodaja, super ponuda za cijelu porodicu, naruči 2 maxi albuma, plati samo 1 i slično. Tvorbeni resursi služe i za realizaciju stilskih figura. Ovdje vidimo primjere za paregmenon koji zapravo predstavlja ponavljanje riječi sa istim korijenom, kasnije opušteno, gledaj, propušteno, pridruži se družini, vitalija, mlijeko od vitalne važnosti, čujte i počujte, čepove sakupi, nagrade pokupi i slično. Ide flex, što je kombinacija opet žargonizma fleksovati i konstrukcije ide gas, pa onda ide flex. Čim si ovdje, interesujete fleksibilni model rada, ide fleksibilno radno vreme za ozbiljan džeparac. Autori reklama služe se često i lažnom etimologijom, kao u sljedećem primjeru, koji čini se predstavlja neprikladnu i nepotrebnu vulgarizaciju. Novo kara grujna, kara Đorđe, ali kara i gruja, jer je veličina bitna, 30 cm zadovoljstva, dakle neprimjereno, jer je riječ o reklami za tortilju punjenu piletinom. Autori reklama inače vrlo često se služe konotacijama seksualne prirode, bez obzira na to imali sam proizvod veze sa seksualnošću. Smatra se da je to u skladu sa vrijednostima prvenstveno liberalne zapadne kulture, ali ovakve reklamne poruke istovremeno mogu biti kontraproduktivne kod pripadnika nekih religijskih grupa ili patrijarhalnih segmenata društva. Ovo su još neki primjeri u kojima se pojavljuje seksualna konotacija bez veze sa samim proizvodom, odnosno ugostiteljskim objektom. Baka prase, najava otvaranja fast fooda, palačinka, palačinkarina. Vulgarizmi, vidimo i ovdje bili činku, dakle seksualna konotacija, rupica, pizza i pizdarija, picopevac. I to se ne sviđa svim korisnicima. Ovdje vidimo sa Twittera, Bože hvala ti ako me uzmeš pre nego što se pojavi neko novo ime pizzerije koje bi nadmašilo rupica ili picopevac. U ranije navedenim primjerima paregmenona mogu se prepoznati glasovna ponavljanja koja su vrlo česta u reklamnom diskursu. Ona su također vidljiva u sljedećim primjerima gdje su zahvaljujući upotrebi istih prefiksa ili sufiksa ostvareni homeoarkton, to je glasovno podudaranje početnih slogova dviju ili više uzastopnih riječi, odnosno homeoteleuton završnih slogova, dakle ponavljanje prefiksa, odnosno sufiksa, kupi, rashladi, raspali, svaki završetak je novi početak, trezno i oprezno, plaznica, komšinica, ili ovdje vidimo na slikama za grizi, zaloga i zadovoljstva, komšinica, kakica i slično. I da zaključim, tvorbeno-semantička analiza je pokazala da tvorbeni resursi srpskog reklamnog diskursa služe prije svega postizanju neobičajenosti i ekspresivnosti reklamnih poruka, odnosno privlačenju pažnje potrošača. Građenje riječi, dakle, ima veliki značaj u reklamnoj industriji, što tek treba da potvrde neka buduća obimnija istraživanja. Istraživanje tvorbenih resursa srpskog reklamnog diskursa otvara i složena pitanja kao što su status grafoderivacije, motivacija riječi sa stranim osnovama, odnosno onih hibridnih riječi, promjene u morfemskoj strukturi i slično, o čemu nisam govorio ovom prilikom, ali ću, dakle, ta pitanja će sasvim sigurno biti predmet i izazovi zapravo za savremenu srpsku derivatologiju. Hvala vam na pažnji. Hvala Gorane. I ovo su bili vrlo ilustrativni i zanimljivi primjeri. Nadam se da će iz njih proisteći neka zanimljiva diskusija na kraju ove sekcije, odnosno ovog bloka. A ja najavljujem i Jelenu Srdić,
posljednjeg govornika u ovom bloku sa temom jezik medija kroz lupu srednjoškolaca, šta čitam, a ne piše. Jelena, izvolite. Evo, ja sam spremna, samo mi kažite da li se vidi prezentacija. Vidi se, vidi se. Hvala Slobodane. Dobar dan, ja sam Jelena Srdić, profesor srpskog jezika u Filološkoj gimnaziji u Beogradu. Današnja tema koju ću vam ja predstaviti jeste jezik medija kroz lupu srednjoškolaca, odnosno šta čitam, a ne piše. Zapravo, počet ću pitanjima. Ko kontroliše medije, kontroliše i kulturu, pitanje konstatacija. Da li polako, ali sigurno i nezaustavljivo dolazi vreme kada ćemo kazati ko kontroliše medije, kontroliše i jezik. U priručniku Medijska pismenost, objavilo Ministarstvo kulture i informisanja 2020. godine, pročitah pitanje: možemo li o medijskoj pismenosti da učimo bez medija? Pitam se, možemo li o medijskoj pismenosti da učimo bez pismenosti? I taman kada sam mislila da ću ovim da otvorim ovo predavanje, pre neki dan, vraćajući se s posla, na radiju S čula sam rečenicu: najveći neprijatelj srpskog naroda je gramatika. Dakle, 25.11. oko 19 sati, u nekoj emisiji koja je, pretpostavljam, bila nekog zabavnog karaktera, pitala sam se da li je moguće da je neko ovo izgovorio i to javno, šta je time želeo, da li da ispadne smešan, ne znam. Osnovni cilj ovog mog izlaganja zapravo biće skretanje pažnje na stavove mladih o jeziku i pismenosti, o srpskom jeziku i ćirilici, o normi i standardnom jeziku, zašto je važno negovati naš jezik, koliko je važna jezička kultura, čega su učenici svesni, čega nisu. Kakva je veza medijskih sadržaja i obrazovanja? Kako smo došli do toga da pogrešno prihvatamo kao pravilno? I ako je neko pomislio na osnovu naslova ove priče da ću govoriti o skrivenim porukama naslova, podnaslova, o clickbaitovima, senzacionalizmu, spinovanju, preopširnosti, neodređenosti, stereotipnosti i slično, nije u pravu. Govorit ću o onome šta čitaju ili bolje rečeno šta učitavaju srednjoškolci o svom jeziku iz medija sa različitih strana. O velikoj i nezaustavljivoj upotrebi ili širenju jezičkih grešaka kod mladih. Ne svih, nego samo onih grešaka koje su u masovnoj upotrebi, a za koje mi lično nije jasno kako je moguće da im ne možemo ući u trag ili stati na put. Neke sam ovde izdvojila i vidite ih na prezentaciji, od nepravilnog pisanja latiničnog đ, preko ošišene ili ćelave latinice, kada tumačimo umesto kolač, kolac, umesto šok, sok, a tokom ovog izlaganja stigle mi je poruka od jedne koleginice koja me podsjetila na reklamu jednog kozmetičkog preparata koji treba da brine o našoj koži, koja glasi mi brinemo o tvojoj kozi, i to je izazvalo čitavu, da kažemo, lepezu smeha i šaljivih komentara. Tu su naravno i greške tipa mešanja uzročnog veznika jer sa upitnom rečicom jel, zatim skraćenice, upotreba navodnika, pogrešna upotreba potencijala u prvom licu množine. Ovde sam navela primjer jedne vrlo popularne muzičke grupe, odlične muzičke grupe i jedne odlične numere, ali eto, i šta bi mi da žena nema, šta bi mi bez tih problema, a kasnije ćete vidjeti kao rezultate jednog istraživanja zašto je važno da i kroz muziku negujemo naš jezik. Pogrešna upotreba velikog slova, Fruška Gora, Srebrno jezero, Savski venac, skoro svakodnevno vidimo ove greške, preko grešaka tipa kontaktirati nekoga, čak šta više, vanredno stanje, svo vreme, kako i na koji način, trebamo da idemo, s poštovanjem gde se sve piše sa apostrofom i tako dalje. Verujem da smo svi mi ovde svesni koliko je takvih grešaka. Vratit ću se samo na početak. Dakle, bavim se time kako su se neke greške toliko omasovile da se pitam da li će im doći kraj. Ovde sam navela jednu prepisku učenika 4. razreda osnovne škole preko jedne Viber grupe odeljenja. Pogledajte, bilo je takvih screenshotova, da upotrebim
pravu srpsku reč koliko hoćete, ali srećan rođendan 1, 2, 3 na ovom slajdu su napisali sa DJ, samo je jedna učenica napisala Đ. Nijedna učiteljica nije sigurno svoje učenike naučila da pišu ovako, da oni uče strane jezike uglavnom, ali tek tada počinju da ih pišu. Gde se onda krije krivac? Oni imaju 10 godina, tek su se opismenili, dali su, kako će njima kasnije biti otrgnuta ta navika da na ovakav način pišu latinično Đ. Šta je sledeće? Neko drugo slovo. Mislite da preterujem? Pogledajte jednu fotografiju koju sam napravila pre nekoliko dana, gde se na jednom javnom servisu pojavilo ovo. Utakmica počinje. Doduše, u toku emisije je ova greška bila ispravljena, ali ona je počinjena. Možda neki drugi put neće biti. Jezički korpus se masovno doživljava slušanjem, manje čitanjem, čućete rezultati istraživanja za nekoliko trenutaka dobrih tekstova. Plus jezička neobrazovanost, sve više javnih ličnosti koje kao da prolaze neke brze kurseve srpskog jezika, izražavanje im je identično, iste greške, ista intonacija, ista gestikulacija. Zatim ekonomičnost, brzina, pomodarstvo, sve nam ovo svedoči da je jezik medija izuzetno značajan činilac u izgradnji opšte, a pre svega jezičke kulture. Može da je unapredi, ali i tekako da je unazadi. Prema jednom istraživanju koje je objavljeno u Politici nedavno, mladi u Srbiji provode 3,5 sata dnevno na internetu. Medijska pismenost je naša sposobnost, dakle, da pristupimo i razumemo, usvojimo, kako god uspostavimo vezu sa medijima, i svrha podizanja nivoa medijske pismenosti jeste da se građanima svih uzrasta, podvlačim građanima svih uzrasta, omogući da se kreću u nekakvom savremenom informatičkom okruženju i da kažemo dobro informisani donose prave odluke. Ovu sam definiciju preuzela iz priručnika Medijska pismenost koje je objavilo Ministarstvo kulture, već sam pomenula ovaj priručnik, a inače do ovih priručnika sam došla nakon nekih seminara koje sam pohađala i koji su zaista odlični. Kojim sredstvima se mediji služe? Najpre jezičkim, i u srži svake pismenosti nalazi se jezik. Bilo da govorimo o alfanumeričkoj pismenosti, funkcionalnoj, bibliotečkoj, informacionoj, informatičkoj, digitalnoj, društvenoj, pa na kraju krajeva i vizualnoj. Učenici i dalje pojam pismenosti vezuju isključivo za jezik, dakle kada dođu u srednju školu. Kasnije oni dođu do saznanja da pismenost nije samo čitanje i pisanje, već jedna kombinacija slova, odnosno glasova, sa kritičkim analiziranjem, ali i stvaranjem medija u različitim oblicima. Izuzetno zainteresovani za jezik, mladi ljudi učestvuju na kampovima, takmičenjima, objavljuju radove, vrlo se rado odzivaju radionicama relevantnih institucija i ustanova, ali ne bave se kasnije srpskim jezikom. To je sada jedna druga priča iz nama dobro poznatih razloga. Ali šta se zapravo desi u tom našem obrazovnom sistemu sa našim đacima? Šta se desi sa tom edukativnom funkcijom koju imamo i mi koji radimo u školama, ali imaju je i mediji? Dakle, obrazovanje kao obrazovanje ne stiče se samo u školama i u obrazovnim institucijama ili nekakvim programima za mlade, već se dopunjava i nekakvim drugim, da kažemo, namenama ideja, o nečem novom smo se obavestili, informisali, zabavili i tako dalje. Zapravo, posljednjih 10 godina se intenzivno bavimo ovom temom, ali recimo 3-4 projekta u kojima su učenici izneli svoje mišljenje i svoje stavove. 2017. godine izložba Nepismena Srbija, interaktivna izložba Otkri grešku, tekst ili fotografija, kada otvorite prozorče krije se rešenje, odnosno obrazloženje. Izložba je privukla veliku pažnju roditelja, zaposlenih u školi, gostiju naše škole, ali ne samo i učenika, dakle kompletne javnosti. Poslednji pismeni zadatak na kraju 4. razreda 2019. godine je bio uloga nepismenosti, gde su đaci analizirali određene medijske sadržaje. Projekat Svakodnevno pravopisanje 2020. godine, učenici podeljeni u 3 grupe, otkrivali su jezičke greške, prva grupa u svom okruženju, druga grupa u muzici, a treća grupa je pokušala da ilustruje jezičke greške i da tako skrene pažnju javnosti na njih. 4. projekat prošle godine rađen, Mi u jeziku, jezik o nama. Učenici šalju poruke javnosti koliko je važno
baviti se jezičkom kulturom. Ja ću na trenutak pročitati samo neke citate. Dakle, Dunja Gajić, tada 2019. godine, da maturant, danas student Filološkog fakulteta u Beogradu, književnost. Danas je vrlo jasno uočljiv jedan fenomen koji po samom nazivu semantički upućuje na očuvanje srpskog jezika, ali zapravo ima malo sličnosti sa navedenim stranicama koje propagiraju istoimenu poruku. Naime, reč je o Negujmo srpski jezik. Sama stranica se nalazi na društvenoj mreži Instagram pod nazivom Negujmo srpski i broji preko 464.000 pratilaca. Za razliku od prethodnih, ona ima vrlo karakteristična obeležja i nije jezički usmerena na iste ciljeve. Već u samom naslovu naznačen je idejni koncept, smehu treba podvrgnuti sveopštu nepismenost, ali i apsurdnost političkih zbivanja. Zatim, Mina Tonić, danas takođe student Filološkog fakulteta književnosti. Važno je reći da je internet plodno tlo za sejanje kako dobrog, poučnog i zanimljivog materijala, tako i lažnog, neistinitog i neproverenog. On je zapravo kao kaleidoskop koji nam pod svakim novim uglom pokazuje drugačiju sliku. Činjenica je da je jezik živ mehanizam koji se uvek menja, transformiše, uvek nalazi nove i kreativne načine da reši stare, ali i nove probleme. Srpski jezik je prošao kroz mnoga iskušenja i mnoga ga čekaju na pomolu i isključivo od njegovih govornika zavisi hoće li ih prebroditi. Najzad treba imati u vidu to da je svako uprošćavanje i osiromašenje jezika direktan napad na identitet naroda koji ga govori. Sava Milanović, tada maturant, danas student Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zaključujemo da negativan uticaj medija na jezik može ostaviti velike, dugotrajne i možda nepromenljive posledice po jezičku kulturu stanovništva. Masovni mediji poput interneta i televizije, njihovi vlasnici i moderatori morali bi imati više obzira prema građanima, pošto je njihov uticaj na javno mnjenje izuzetno značajan. Kada budemo kao društvo shvatili da jezik ima svoje pravila koje se nalaze u pravopisu, gramatici i rečniku i kada bi svaki medijski materijal bio proveren pre javnog objavljivanja, greške bi se smanjile i sadržaj bi bio neuporedivo pismeniji. Takođe sam bila zaprepašćena na Instagram stranici Dnevna doza pravopisa, koju zaista negde pohvaljujem, jer mislim da mnogo doprinosi razvoju kulture, jezičke kulture. Pročitala sam ovaj komentar koji kaže, dakle, ljudi, sad mi se ovde ne vidi ovaj deo, ali ljudi koji, kako je to rekla, pate, koji ispravljaju druge u greškama, zapravo pate od nekog oblika obsesivno-kompulsivnog poremećaja koji se naziva sindrom gramatičkog cepidlačenja. I to je objavljeno na stranici e_zanimljivosti, dakle, odnosno manki, e_zanimljivo i na Instagram stranici Dnevne doze pravopisa autorka se pitala zapravo kako je potreba da se govori i piše ispravno postala cepidlačenje. Srećom, broj komentara negativnih komentara na ovakvu konstataciju bio je mnogo veći nego što je bilo onih drugih. Po đacima postoje svetli primjeri širenja jezičke kulture i opšte kulture. Zapravo to su neke stranice koje su oni posebno izdvojili. Svima su nam ove stranice poznate i zaista na jedan vrlo brz, efikasan, mladim ljudima pristupačan način bave se jezičkom kulturom. Ja trenutno radim jedno istraživanje, jezik medija danas iz ugla srednjoškolaca, istraživanje koje je obuhvatilo 1. i 3. razred srednje škole raznih profila, oko 500 ispitanika, s tim što sam za potrebe ove prezentacije negde oko 160, nije negde oko, nego tačno 166 anketnih listića sam obradila i izdvojila neka najvažnija pitanja koja se tiču medijskih sadržaja i jezičke kulture u njima. Na pitanje da zaokruže one medijske sadržaje koje svakodnevno prate,
vidite i sami, potpuno očekivano, učenici su zaokružili društvene mreže, odnosno objave na Instagramu, YouTubeu, Twitteru, TikToku i tako dalje, i popularnu muziku. Dakle, skoro svi ispitanici, nije bilo anketnih listića na koje nije bio odgovor, ovo su zaokružili kao najčešće, odnosno one sadržaje koje svakodnevno prate. Zatim idu tu filmovi, igrane TV serije, popularne knjige i ono što me negde zaista obradovalo jeste da oni skoro uopšte ne prate reality programe, niti tabloide, nešto vrlo malo se bave i novinskim naslovima i tekstovima, ali dakle fokus je na tim društvenim mrežama. Prateći razne medijske sadržaje, primećujem jezičke greške, većina ispitanika, ubedljiva većina, njih 152, prati sadržaje i primećuje jezičke greške. Ako primete jezičku grešku, uglavnom ne reaguju. To je recimo ono što baš i nije dobro. Kada primetim jezičku grešku, zapamtim je, zapišem i skrenem pažnju i drugima na tu grešku, odnosno na to kako treba pravilno reći. Njih 133 to uopšte ne radi. Jezičke greške mi nisu bitne. Bitno je da razumem sadržaj poruke. Njih 107 se nije složilo s ovom konstatacijom, a ja sam izdvojila jedan odgovor koji je ovako vrlo zanimljiv, to je delimično počeo sam da ignorišem. Iako znam da je nešto pogrešno, ja i dalje nastavljam tako pogrešno da govorim jer sam navikao. Da, ne, dakle 148 je odgovorilo ne. Kada primetim da neko pravi greške u govoru, ja ga ispravljam. 113 ne ispravlja, 48 ne ispravlja. Sad ovi koji ispravljaju, kažu i da i ne, zavisi ponekad, ranije jesam, ali nema svrhe jer druge generalno nije briga. Mislim da je veoma važno primenjivati jezičku normu u svakodnevnom životu, a posebno u medijima. Većina ispitanika se slaže sa ovom tvrdnjom. Kada mi neko drugi ukaže na to da sam ja napravio jezičku grešku, ljutim se, ne ljute se, uglavnom. Smeta mi često pojavljivanje stranih reči u medijskim sadržajima, ne smeta im, mada je bio i komentar mnogo me nervira. U medijskim sadržajima prevlađuje latinica, svi to zapažaju. Smatram da su medijske poruke najvećim delom odgovorne za to što se masovno piše da je umesto pravilnog latiničnog đ. 122 ispitanika smatra da je to tačno. Možemo komentarisati kasnije to. Sadržaj koji se pojavlja u medijima utiče i na moje stavove, odnosno na mišljenje. 86 je reklo da utiče, a 78 je reklo da ne utiče. Trudim se da naučena gramatička pravila primenjujem u svakodnevnom pisanju ili govoru. 158 đaka se trudi ipak da ih primenjuje. Kao zanimljivi odgovori u pisanju i govoru da, ali ne i u porukama, zavisi s kim razgovaram. Često mi se dešava da znam kako je pravilno, ali da ne znam da objasnim zašto je pravilno. 114 učenika se izjasnilo, složilo se s ovom konstatacijom. Pismenost se stiče samo u školi, isključivo kroz formalno obrazovanje. 128 rođaka je reklo da ne, dakle ne slaže se, ali među onima koji se slažu kažu da to rade, da se pismenost stiče samo na časovima srpskog. I jedno pitanje koje posebno izdvajem, a vezano je u stvari i za ono prvo, da oni u stvari označe one sadržaje u kojima uočavaju jezičke greške i upravo ako su društvene mreže te koje najviše učenici prate, odnosno sadržaje na njima, kao i muziku i neke poruke, onda je potpuno očekivano da je većina ispitanika zaokružila sadržaj na društvenim mrežama, poruke, titlove, reklame i oglase, dakle to su sadržaje u kojima oni najviše uočavaju jezičke greške. Što se tiče korišćenja pisma, uglavnom koriste ćirilicu u školi, mada je i veliki procenat da koriste oba pisma. Zanimljivi odgovori su ćirilica samo na srpskom ili na književnosti, zavisi od mog raspoloženja. Kaže, za društvene nauke koriste ćirilicu, a za prirodne nauke koriste latinicu. Ako pišu mailove, onda koriste uglavnom latinicu ili oba pisma, ali i ćirilicu, a poruke preko mobilnih telefona, vidite i sami, najveći broj ispitanika koristi latinicu. Kako i u kom pravcu da idemo dalje? Imamo li neka rešenja? Ja sam ovde navela neke predloge, možemo o ovome diskutovati, dakle predlozi zapravo jesu struka da pojača svoje aktivnosti, verujem da mnogi to i rade. Što se tiče nastavnih planova i programa, dakle,
Uveden je izborni predmet, jezik medija, mediji i kultura za prvi i drugi razred srednje škole, ali moram da napomenem ne za sve škole, i normalno srpski jezik i književnost kao predmet u svim školama. Odlični priručnici za predmet jezik, mediji i kultura, pregršt korisnih informacija za učenike i za nastavnike i izvanredna pomoć u novim izbornim predmetima. Međutim, osim analize publicističkog stila i vrste novinarskog izražavanja, što manje više i pronalazimo u već postojećim udžbenicima, osim povezivanja aktuelnih tema iz našeg okruženja sa određenim književnim delima koje se obrađuju na časovima književnosti, izostaje ozbiljnija analiza jezičkih tema i problema u medijskim sadržajima i kako je to moguće. Međupredmetna povezanost postoji sa sociologijom, psihologijom, sa građanskim vaspitanjem, računarstvom, informatikom, ali jezik, ponavljam, u onom pravom gramatičkom, lingvističkom smislu izostaje. Naravno, planovi i programi predviđeni za predmet srpski jezik, odnosno srpski jezik i književnost, propisuju i teme koje se tiču medija, ali to nije dovoljno, imajući u vidu obim nastavnog plana i programa našeg predmeta. Pritom, izborni predmet, jezik, mediji i kultura ne postoji u svim školama, još je i izborni i može se promeniti odluka. Dakle, izabereš ga u jednoj godini, u sledećoj ne moraš. Šta možemo da uradimo za godinu dana? Dakle, sistemski se mora urediti, a ne ostavljati na volju pojedinaca ili na kreativnost pojedinca šta će da radi sa svojim đacima. Ne možemo staviti nemo sa strane i praviti se da je to normalno, dešava se u svim jezicima, nije normalno i ne dešava se u svim jezicima. 100 puta viđena jedna greška, 101 put postaje pravilo. Kuda vodi onda taj sistem? Sigurno urušavanju norme i standardnog jezika. Najveća odgovornost je sa onima koji rade sa mladima, koji predstavljaju budućnost naše zemlje. Pozdravljam zaista i podržavam sve akcije, napore i pokušaje da se promoviše jezička kultura posebno u medijima. Ja ću ovde sada za kraj samo prelistati neke primere koje su učenici pronašli. Ovo je recimo pokušaj ilustrovanja jezičkih grešaka da se skrene pažnja javnosti. Vidite sami da su to greške koje su skoro svakodnevne. Pošto su popularni filmovi, popularna muzika takođe na prvom mestu onih medijskih sadržaja koje prate đaci, pogledajte samo šta se dešava sa prevodima kod nekih popularnih filmova među mladima. Ovo su takođe primjeri koje nailazimo svuda. Ovo mi je jedan učenik poslao poruku koju je dobio od svog brata. Opet dokazi iz naših medija. Jedna učenica je uslikala na jednom kiosku samo da vidimo presek latiničnih i ćiriličnih novina, časopisa, tabloida i tako dalje. Još primjera urušavanja norme. Opet se vraćam na početak DJ. Pogrešna upotreba navodnika, skoro svakodnevno. Jedna učenica je prošle godine za projekat Mi o srpskom, srpski o nama napravila ovu knjigu u kojoj je izbušila rupu, stavila zemlju, donela jednog Lego čikicu i napisala ko u srpskom rupu kopa, sam u nju pada. Završila bih rečima, sada već pokojnog, Milovana Danovića. Dakle, srećno i uzorito korišćenje maternjeg jezika je prvorazredni patriotski čin. Jedna merila važe na bojnom polju, druga u politici, treća u pisanju. Moramo se truditi svuda da promovišemo jezičku kulturu. Posebno na ovakvim skupovima kao što je danas. Mislim da su pravopisne greške, mešanje pisma nešto nedopustivo, pogotovo danas. Hvala vam zaista na pažnji. Izvinite ako sam malo ubrzala, mnogo je toga, a malo vremena. Hvala vam, Jelena, na vašem izlaganju. Ja bih sada otvorio i poslednju diskusiju za danas, nakon ove treće sekcije. Možda bih vas pre toga zamolio, ako se slažete, da svi koji su tu i koji to žele, upale svoje kamere, da se svi lepo vidimo. Nećemo praviti problem ako ste u pidžami, ako ste u kućnim uslovima. Dakle, ko je raspoložen da upali kameru, da se svi jednom, da napravimo jedan snimak, da se uslikamo, da imamo jedan dokaz da smo ipak bili tu, da nismo samo upalili Zoom i otišli da gledamo fudbal ili nešto drugo da radimo. Dakle, da brzo napravimo jedan snimak, a onda ćemo nastaviti sa razgovorom. Dakle, evo,
Ko je želeo da upali kameru, nadam se da je upalio. Neka neko ovaj snimak ovekoveči. Hvala vam. A ja bih sad otvorio razgovor. Dakle, čuli smo nova 4 referata. Ako neko ima nešto da pita, prokomentariše, primeti, doda, uputi, molim vas, javite se. Vanja maše. Vanja, jesi ti htjela nešto da kažeš? Kaži slobodno. Da. Dopalo mi se Goranovo izlaganje, pogotovo zato što je iz tvorbe reči. Hteo sam samo nešto da primetim, pa možda malo da prokomentarišemo o tome. Slivanje u reklamama. Slivanje u reklamama je postalo toliko, kako kažem, šablonsko. Da kad vidite neku reklamu sa slivenicom, ona umjesto da vam privuče pažnju, ona izazove suprotni efekat. Bila je jedna reklama, sad ja ne znam zašta je tačno bila, nisam to do kraja ispratio, ali u toj reklami, mislim na Goranovu prezentaciju, u toj reklami je bila reč zbinđovati, kao perfektivni oblik, perfektivni parni glagola binđovati. Čini mi se da je ta vrsta reklame mnogo uspešnija, zato što mnogo više drži pažnju, zato što vam otkrije neku novu reč. Gledao sam malo pre na Google koliko je, da li postoji glagol zbinđovati. Jako je malo primjera. Znači, ako ukucate u infinitivu, dobijete samo 2 rezultata, ako ukucate u prvom licu prezenta, dobijete, ne znam, tipa 7 rezultata. A pritom, pretpostavljam da ćemo se svi složiti, to jeste sasvim regularna reč u srpskom jeziku. Mislim, nije kao kad čujete neku slivenicu, pa sad kao to i nije reč, to je više neki vic. Ovo zbinđovati, i sad pogotovo ako je upotrebljeno u reklami, odjednom vam otkrije jednu novu reč koja postoji, ali nije živa. Pa ne znam šta ostali misle o tome. Čini mi se da je to traženje novih reči u postojećim tvorbenim modelima često mnogo produktivnije zato što bolje drži pažnju i privlači potencijalne kupce na reklamu. I druga stvar, bio je primjer, čini mi se, Breskosaurus ili tako nešto sa ovim formantom Saurus. Profesorka Dragićević ima jedan rad u kome je, znaš verovatno o kom radu pričam, pokušala da kažem, proveri nešto što je potvrđeno u ruskom, da to Saurus, da se, i ne samo u ruskom, nego u nekim drugim slovenskim jezicima, koristi kao sufiks. I utvrdila je da u srpskom to verovatno još uvek ne može da bude sufiks, ali je jako zanimljivo zato što nam pokazuje koliko je granica između slivanja i regularne tvorbe sufiksom ili sufiksoidom zapravo klimava. I kao u kom trenutku bismo mogli da kažemo da je ovo Saurus postalo sufiks? Ili da li bismo uopšte mogli da pretpostavimo da se ono razvija u pravcu sufiksa? Čini mi se da je profesorka Dragićević napravila nekakav eksperiment sa svojim studentima i da je tražila od njih da izmisle reči. I ako se dobro sećam, neke od tih reči su bile funkcionalne, neke su bile iskonstruisane, ali baš zbog toga što su neke bile funkcionalne, čini mi se da ovo Saurus, bar u savremenom srpskom jeziku, zaista može da funkcioniše kao sufiks. Samo kao i ono zbinđovati nije još uvek toliko zaživelo. Ne znam, sećam se primjera s interneta iz nekog tabloida, bila je reč Starletosaurus. Znači za starletu koja se toliko uradila raznim plastičnim operacijama da je sad već. Eto, to sam samo... Smijem ja da kažem. Hvala Vanja i za komentar i za ova pitanja. To je u suštini, ovaj dio je ono što sam rekao na kraju, da sam neka pitanja koja se tiču derivatologije zapravo zaobišao zbog vremena, ali to jeste da i Saurus i mislim da ona komponenta mat ima tu tendenciju, kao što i jada isto ima sa onim, jer toliko je to postalo produktivno, pogotovo u reklamnom diskursu, da se može govoriti
o nekim novim morfemama u savremenom srpskom jeziku koje su nastale pod utjecajem slivanja, ali mi sada, ako je ijada bila povezana sa univerzijadom ili olimpijadom, mi ne pravimo svaki put slivanje, odnosno ne slivamo riječ s tim, nego bukvalno koristimo tu komponentu. I u engleskoj literaturi postoji termin splinter, a za te nove zapravo morfeme koje se pojavljuju, vezane morfeme. Tako da to jeste zanimljivo pitanje i koje je povezano i sa motivacijom, naravno, i uopšte to je ono što sam rekao, da predstoji neka vrsta kao izazova savremenoj derivatologiji, da se bavi novim morfemama, novim sufiksima, razgraničenju sufiksa, sufiksoida, što je tako kao poseban problem. Isto je s onom komponentom mat zapravo, i o njoj sam razmišljao, ako je bankomat, mislim sliven sa automat, odnosno preuzeli smo tu riječ, ali se pojavljuje cvetomat, ledomat i sve te komponente. Da li mi svaki put slivamo sa automat ili mat već koristimo kao vezanu morfemu koju samo priključujemo nekoj osnovi. Da. To jeste zanimljivo pitanje, odnosno jeste problem derivatološki. Hvala, Gorane. Da li još neko ima nešto da kaže, primeti, uputi, doda, predloži, ponestaje mi sinonima? Ja bih se možda kratko osvrnuo, evo Svetlana se javila, Svetlana, izvoli. Pa ja sam samo htjela da napravim jedan kratak osvrt na sve što smo danas čuli, da se zahvalim svim učesnicima, da im kažem da su jako ozbiljno shvatili i da mi je s jedne strane drago, s druge strane mi je žao što nismo planirali da nakon ovog okruglog stola bude nekog tematskog zbornika. Sada vidim da smo po obuhvatu tema, po načinu izlaganja, po metodologiji, po pristupu koji su svi učesnici imali, možda bi trebalo razmišljati u tom pravcu, možda i nakon ostalih okruglih stolova koje, već sam vam to napisala u grupi, ali evo želim javno to da kažem. Očekivala sam da ćemo tokom okruglog stola više diskutovati, da ćemo izneti teme i onako nabacati pa da to bude više jedna diskusija, a pretvorilo se u jednu ozbiljnu naučnu konferenciju, mnogo ozbiljniju po pristupu i načinu nego neke na kojima prisustvujemo posljednjih godina. Tako da to je možda tema za nas kao organizatore, a samo još jednom sve pohvale svim učesnicima. Hvala vam što ste se odazvali i hvala vam što ste na ovaj način pristupili ovom okruglom stolu. I bilo je veliko zadovoljstvo i verujem da ste svi već umorni jer mi već 4,5 sata ovdje sedimo, ali to sam eto morala da vam kažem. Hvala Svetlani i naravno u ime projekta Javni diskurs u Republici Srbiji i u ime mojih kolega zaista i ja moram da izrazim svoju veliku zahvalnost svim učesnicima i pozitivno, ne mogu reći iznenađenje, nisam iznenađen, znao sam kad smo dobili teme da će sve biti vrlo studiozno, pedantno, kreativno i korisno, ali ipak opet na kraju sam se malo iznenadio ozbiljnošću sa kojom su svi izlagači danas pristupili ovom okruglom stolu, što samo pokazuje i nama daje vetar u leđa da ovakve stvari treba češće organizovati i možda i u drugim formatima, možda i uživo, vidjet ćemo šta nam bude donela budućnost. Dakle, zahvaljujem se svima i želim vam nastavak vaših istraživanja uspešan i produktivan. Ako neko ima još nešto da kaže, sad je vreme. Ako ne, ja bih zatvorio ovaj današnji okrugli sto i proglasio ga zvanično zatvorenim. Hvala vam svima još jednom i veliki pozdrav. Hvala, pozdrav. Ja.